se Marija, draga braća i sestre kemičari. Ja sam Ivica Petar Čaleš, kao što možda već i znate, a danas ćemo se u ovom videu baviti malo redoks reakcijama. Prvo, svakako ne možemo raditi redoks reakcije ako nismo naučili oksidacijske brojeve. Pa ako slučajno ih ne znate, preporučujem da pogledate video sa oksidacijskim brojevima pa da se onda vratite ovdje. Ako znate, možemo i nastaviti. Prvo, što je to redoks reakcija? Dakle, redoks reakcija je reakcija u kojoj se događa redukcija i oksidacija. Zato je redoks. Međutim, šta je redukcija? Šta je oksidacija? Oksidacija. Redukcija je proces primanja elektrona. Dakle, redukcija, primanje elektrona. Ili kad budemo radili elektrolizu, to će biti katoda, redukcija, primanja elektrona i krpe. Pa se možete tako pamtiti. Redukcija, primanje elektrona. Sad, ako nešto primi elektron, ono je primilo negativan naboj. Znači doći do smanjenja oksidacijskih brojeva. Odnosno oksidacijskog broja. Jer sada ima negativan naboj više. Ako je redukcija primanja elektrona, oksidacija otpuštanja elektrona. Oksidacija otpuštanja elektrona. Ovdje se sjetite da su ovo suglasnici. Samoglasnici. Da su samoglasnici. Do krpe. Ovdje će onda biti anoda, oksidacija, otpuštanje elektrona. Ali to kasnije kad budemo radili elektrokemiju. Dakle, redukcija, primanje elektrona, oksidacija, otpuštanje elektrona. Ako nešto otpušta elektrone, ima manje negativnog naboja. Dakle, uvijek govorimo ne da ima više pozitivnog naboja, ima manje negativnoga. Ne možemo mi raditi ništa sa protonima u jezgri, to fizika radi. Onda kažemo da dolazi do povećanja oksidacijskog broja. Sada, mi ćemo redoks reakcije izjednačavati pomoću ion-elektron metode. A vidjet ćemo šta je to ion-elektron metoda. Koristit ćemo i ione i elektrone kako bi ih izjednačili. Dakle, ja moram reći da ovo što ćemo mi sada ovdje rješavati se stvarno ne događa tako u prirodi. Dakle, nije sad u prirodi da ćemo mi sad tu reakciju razdvojiti na dvije, pa će to elektroni proštat vamo, priroda će to množiti sa 3 i tako dalje. Ne, nego to nama pomaže kako bismo mi znali izjednačiti jednadžbu, odnosno kako bi si pomogli u tome. Dakle, to stvarno ne postoji. Sada, kao i za oksidacijske brojeve i ovdje, imamo nekoliko pravila. I sad ćemo mi jednu kemijsku reakciju, jedan redoks, sačlaniti kroz ta pravila, kako bi mi nešto mogli naučiti, a onda ćemo riješiti jedan redoks bez tih pravila. Dakle, samo da ne raščlanjujemo, nego samo da ide jedno iza drugoga. Pa evo, imamo jednu reakciju. ZnS plus HCl aqu nastaje ZnCl2 aqu, plus H2G. Sada, prvi korak, svakako pišite, ako imate vremena, odrediti oksidacijske brojeve. Sad ćemo dalje pisati reakciju bez agregatnih stanja, agregacijskih stanja. Dakle, reakcija Zn plus HCl nastaje ZnCl2 plus H2. Odrediti oksidacijske brojeve. Cink je u elementarnom stanju, oksidacijsko broj je 0. Kod HCl vodik je uvijek plus 1. Ako je vodik plus 1, klor je minus 1. Dakle, to je klorid. S ove strane imamo molekulu vodika. Ona je u elementarnom stanju, oksidacijsko broj je 0. Sada imamo cinkov klorid. Za kloride smo rekli da je minus 1. Dakle, ako ne znamo za klor, svi jednoatomni ioni u 17. skupini su minus 1. Klorid, bromid, jodid, fluorid i tako dalje. Isto vidimo ovdje, dakle, klorovodik, odnosno vodikov klorid,
klorij minus 1, isto tako i ovdje. Onda je cink plus 2. Drugi korak. Odrediti oksidaciju, redukciju, oksidans i reducens. Kad vas traže, ali ja volim sve odmah odjednom. Dakle, imamo ovo. Nula, plus 1, minus 1, plus 2, minus 1, 0. I sada, ajmo vidjeti promjene oksidacijskih brojeva. Cink je prije reakcije bio 0. Nakon reakcije plus 2. Dakle, dogodila se neka promjena oksidacijskog broja. Ako je cink sa 0 došao na plus 2, to je povećanje oksidacijskog broja. Dakle, ide više u plus. To znači da je gubio negativan naboj. Odnosno gubio elektrone, otpuštao elektrone. A proces koji otpušta elektrone, odnosno uzrokuje povećanje oksidacijskog broja, zovemo oksidacija. Vodik, atom vodika je sa plus 1 došao na 0. Dakle, tu se dogodila promjena. E sad, mi možemo razmišljati. Pa razmišljati što je to i sve. Ali ako je ovo oksidacija, mora biti suprotna redukcija. Dakle, ne može se dogoditi da imamo samo oksidaciju ili samo redukciju. Mora biti jedno i drugo. Može biti 2 oksidacije, 1 redukcija, 5 redukcija, 1 oksidacija. To nije bitno. Ali mora biti jedno i drugo. Tako da je ova redukcija. Dakle, došlo je do smanjenja oksidacijskog broja i zbog toga je došlo do primanja elektrona, a proces u koji se događa primanje elektrona se zove redukcija. E sada, ono što se oksidira je reducens. Malo glupo, znam, ali reducens tjera nekoga da se reducira. Zato je reducens. A on se samo oksidira pri tome. Ako je ovo reducens, HCl je oksidans. Dakle, on tjera nekoga da se oksidira. Zbog toga je oksidans. A sam se reducira pri tom koraku. Idemo dalje, treći korak već. Napisati polureakcije. To znači da imamo oksidaciju i redukciju. Pa idemo više što se s njima događa. E sad, za oksidaciju imamo cink koji prelazi u cinkov klorid. Međutim, mi znamo da je cinkov klorid sol, koja u vodi prelazi u Zn2+ i 2Cl-. Nemojmo to zaboraviti. Sa atomima, s ionima klora se ništa ne događa. Samo sa kationima cinka, odnosno samo sa cinkom. On se oksidira. Dakle, elementarni cink u Zn2+, u kation cinka. Cinkov 2. Dakle, zbog toga nećemo pisati klor. Kad u vodenoj otopi oni i nisu skupa. I nisu jedna formunska jedinka. Nego su Zn2+ i 2Cl-. Zbog toga za oksidaciju pišemo Zn u Zn2+. Bez klora. Isto je sa HCl-om. Dakle, HCl u vodi je H+ i Cl-. Sa ionima vodika se nešto događa, odnosno oni se reduciraju. Zbog toga pišemo H+ u H2. I to su nam polureakcije. Dakle, tu jednu reakciju smo razdvojili na reakciju u kojoj se događa oksidacija, reakciju u kojoj se događa redukcija. Idemo sada četvrti korak. Prvo izjednačavamo po masi. Dakle, te polureakcije koje smo imali, idemo izjednačiti po masi. Dakle, da isti broj atoma mora biti sa jedne i sa druge strane. Na primjer, imali smo Zn, Zn2+ i H+ u H2. I sad ovdje vidimo,
jedan atom cinka prelazi u jedan ion cinka. Dakle, jedan cink prije i poslije reakcije. To je u redu. Ovdje imamo jedan ion vodika prelazi u jednu molekulu vodika, odnosno jedan atom, dva atoma. Šta to znači? Na koji način mi moramo izjednačiti da je sa jedne i sa druge strane bude isto atoma vodika? Tako da na stranu reaktanata stavimo 2. Sada imamo 2 atoma vodika s jedne strane i 2 atoma vodika s druge strane. Ovdje su doduše oni kao ioni, ovdje su molekule. Ali izjednačili smo po masi. 5. korak. Izjednačiti polureakcije po naboju dodajući elektrone. Samo elektrone, samo dodavajući. Na primjer, sada, koliki je na strani reaktanata u ovoj prvoj polureakciji, koliki je zbroj naboja? 0. A na strani produkata plus 2. Sada mi moramo, zašto 0? Atom cinka je 0, ion cinka plus 2, samo to imamo pa je to plus 2. Sada mi moramo dodavati elektrone. Elektroni nose negativan naboj. Zbog toga se uvijek dodaju na stranu koja je pozitivnija, koja ima veći pozitivan naboj. Jer elektroni nose negativan naboj. Ako mi sa plus 2 trebamo doći do 0, koliko elektrona ćemo dodati na stranu koja je pozitivnija, odnosno ovdje na stranu produkata? 2 elektrona plus 2 E-, jer oni nose negativan naboj. Isto tako sjetite se ove oksidacija. Oksidacija, otpuštanje elektrona. Pa elektroni uvijek trebaju biti na strani produkata. Ovaj drugi slučaj. Ovdje je naboj plus 2. I imamo 2 takva iona vodika od kojih svaki ima naboj plus 1. A ovdje 0. Ista stvar. Idemo dodavati elektrone tamo gdje je veći pozitivan naboj. To je ovdje na strani reaktanata. Jer sjetite se, redukcija primanje elektrona. Koliko elektrona? 2. Jer sa plus 2 trebamo na 0. Ok? Sada, idemo dalje. 6. korak. 6. korak nam je izjednačiti broj elektrona. Mi imamo ovdje sreću da su elektroni jednaki. Ali ako nisu, da je broj elektrona jednak, nisu elektroni jednaki. Broj elektrona, svaki je poseban, koji je svaka osoba. Ali u nekim reakcijama će to biti potrebno. Vidjet ćemo u idućem primjeru. Pa ćemo za sada samo prepisati. Zn nastaje Zn2 plus 2 E-. I ovdje imamo 2H plus 2 E- nastaje H2. Ja imam nekako naviku, to jako lijepo izgleda da reakcijska crta bude strelica ispod reakcijske strelice. Pa koliko god lijevo i desno trebate pisati, barem i jedno ispod drugog. Sada, 7. korak. Kada nam je broj elektrona jednak, možemo zbrojiti reakcije. To je onaj Hessel zakon. A davno, ako se sjećate, kada je bilo kod termodinamike. Dakle, zbrojimo elektrone, pokrižamo elektrone. Zbrojimo jednadžbe, pokrižamo elektrone. Jer je isti broj sa jedne i sa druge strane. Sad imamo Zn plus 2H plus nastaje Zn2 plus H2. I vraćamo se sada u početnu jednadžbu. Dakle, zbrojiti jednadžbe i vratiti se u početnu. Sad ću ja tu na još ovo malo ploče što mi je ostalo. Idemo u početnu. Imali smo cink na početku, u početnu imamo i sada. Pa pišemo Zs plus 2H plus, a ovdje imamo HCl. Prepisujemo koeficijent. Ništa drugo. Klorovi, atomi klora i ovako će se sami izjednačiti. Plus 2 HCl AQ. Nastaje. Imamo Zn2+. Ovdje imamo ZnCl2.
Koeficijent je 1. Isto kao kod HCl-a. Prepišemo. ZnCl2 aque plus imamo molekulu vodika prije, molekulu vodika prije, poslije, prepišemo plus H2G. Je li to toliko teško? Nije. Dakle, što smo radili? Imali smo početnu jednadžbu. Odredili oksidacijske brojeve. Odredili oksidaciju, redukciju, oksidans, reducens. Raspisali polureakcije. Izjednačili po masi. Izjednačili po naboju. Izjednačili broj elektrona. Zbrojili jednadžbe i vratili se u početnu. Sad to izgleda puno, ali ja obrišem ploču pa vam pokažem jedan primjer koji se riješi u 2 reda. Evo mi brzo. I evo nas nazad. Naime, dužan sam vam ostao primjer. Sada da to stavimo u praksu sve one silne korake koje smo napravili. Redoks reakcije. ALS plus HCl aque daje AlCl3 aque plus H2G. Prvi korak, oksidacijski brojevi. Ja uvijek volim prepisati reakciju nekako bez ovih agregatnih stanja, živciraju. Aluminij, elementarno stanje 0. Vodik plus 1, klor minus 1. Aluminij rekli smo da je plus 3, klor minus 1 i vodik elementarno stanje 0. Odredi oksidaciju, redukciju, oksidans, reducens. Vidimo da se oksidacijsko stanje aluminija promijenilo. Postalo je plus 3, a bilo je 0. Znači, dogodila se oksidacija. Oksidacija je otpuštanje elektrona, povećanje oksidacijskog broja. To automatski znači da je ovo reducens. Vidimo dalje, vodik je promijenio oksidacijski broj. Smanjio ga je. To je redukcija. Automatski je ovo oksidans. Ovo klorovodik, jel da? E sada, to je već prvi korak, drugi korak, treći korak, polureakcije. Imamo oksidaciju, redukciju. Al prešao u Al3+. Ne AlCl3. Objasnili smo zašto. Zašto u vodenoj otopini AlCl3 prelazi u Al3+ i Cl3-. Isto tako je i za vodik H+ u H2. Napisali smo polureakcije. Idemo sada izjednačiti po masi. Jedan aluminij prije, jedan aluminij poslije. Jedan vodik prije, 2 vodika poslije. Ne ide, ne može. 2 vodika prije, 2 vodika poslije. Idemo sada po naboju izjednačiti. Ovdje nam je zbroj 0. Ovdje plus 3. Elektrone dodajemo gdje je pozitivniji. Ovdje od plus 3 do 0 nama trebaju 3 elektrona. Ovdje imamo plus 2. Na strani produkata 0 u drugoj polureakciji. Ovdje na strani reaktanata. Dodajemo elektrone tamo gdje je pozitivniji. Na stranu reaktanata. Koliko? 2, jer nam treba 2 elektrona do 0. 2 negativna naboja. Idemo dalje. Još uvijek smo u istom redu. Treba izjednačiti broj elektrona. Sad imamo 2 i 3. Zajednički višekratnik njihov je 6. Pa ćemo prvu jednadžbu pomnožiti sa 2, a drugu jednadžbu sa 3. Podvučemo crtu. Idemo dalje. 2Al nastaje 2Al3+, 6H+, plus 6, ovdje smo zabrali 6 elektrona, trebali ste mi reći, a 6H+, plus 6 elektrona nastaje 3 molekule vodika. Kada imamo izjednačen broj elektrona, zbrojimo jednadžbe, križamo elektrone. To je 2Al plus 6H+,
nastaje 2Al3 plus 3H2. Vraćamo se u početnu, pisat ćemo je s ove strane. Dobro, sviđa mi se. Lajkam. Al prije, aluminij poslije, prepišemo koeficijent. 2AlS plus 6H plus, prepišemo koeficijent, prepišemo molekulu. 6HCl akve nastaje. To je sve u istom redu, ali da ne pišem tamo, pišem u drugi red. Prepišemo koeficijent 2Al3 plus akve plus, prepišemo koeficijent 3H2G. Možemo, redoks je riješen, jel? Možemo i provjeriti 2 aluminija prije, 2 aluminija poslije. 6 vodika prije, 6 vodika poslije. 6 klora prije, 6 atoma klora prije, 6 atoma klora nakon reakcije. I time smo mi riješili redoks. Dakle, odredili oksidacijske brojeve, odredili oksidaciju, redukciju, oksidans, reducens, raspisali polureakcije, izjednačili po masi, izjednačili po naboju, pomnožili tako da dobijemo jednak broj elektrona u obje jednadžbe na strani reaktanata, na strani produkata. Zbrojili jednadžbe, križali elektrone, dobili jednadžbu, vratili se u prvu i tako rješavamo redokse. Međutim, ovo je jednostavno za onoga ko malo traži i ko se malo potrudi. Treba učiti, treba ih riješiti nekoliko. Ko što bi Sveta Mala Terezija nam rekla, kaže, nemoj se umoriti tražeći, vjera čini čuda. Tako je, vi se malo potrudite, pa vjerujte u to da znate, jer uistinu vjerujem da znate, onda neće biti nikakvih problema. Nemojte zaboraviti skinuti našu aplikaciju Nova Eva. Pretplatite se na naš kanal, imate pitanja, prijedloge, pozdrave. Za pozdraviti studio i režiju i tako dalje, javite se na naš mail. Ja sam Ivica Petar Čališ i Bog vas blagoslovio.